Na mi nghena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, I'm the president, loko yi blue tick Khalanga Productions, and then from there, the tlheya ka mhaka ya Xongi Rhangani man, loko a rhunga Munghana lonene FM, ga tika ka Gaza. Yeah, so kuna event la yi ri kona ya activation khale kha ni ta xi research channel la leya poison activation mi nga ma ehleketa ya ti 3 ta September leyi a endliwa le Funville pleasure resort. So leswi mhaka xi ni hlamarisini a ku ri ni fika ni vona Dr. Joyce Ramani ntsena yi performa that clip yaleyo hi lo a ni na yona kwalano, se ni zama ku ndzi ni lava ku research ku what's happening. Hi ku murhangaphandle a yi nga ri kona, press rhangani na yena a nga ri kona. However siku ra press rhangani hi hatla hi sosara because loko fika ni cheka akhawunti ya yona a yi ri ku posteteleni about that event. As you can see maswo heli a yi posteterini about that event, ma swi vona musi leswi a yi komiseterini ku hoyo yi ta yi ri kona hi leyi a yi kha yi postetela ni tiku ka n'wi endleke yini hi sayiti ra yona. However loko hi cheka akhawunti ya Bernard President did not even post about that activation at all. Leyi loko hi chekeni akhawunti ya President Mayengani a yi postangi at all. There's no such here. Mo search mi sechini ka akhawunti ya yona a yi postangi at all. And ku hava ku munhu ta ku a yi rivalanga yo ka yi nga swi lavanga ku posta no posta laha hi leswi ma swona a swi kona la. The only poster leyi nga na yona hi leya yin'wana ya the main event leyi nga ta va of course yi kha yi endliwa kona ka the same place hi the 16th ta September, leswi yi nga postetela swona swa that activation a yi postanga. So why Master T? So ku nga endleka yini Master T? Well, a theory ni developing after na the close sources of course and stuff like that leti ka tona na Bernard President. Ku ya hi information leyi hi nga zi yi conclude mina source ya mina i ku swi tikombi na ku Khalanga Productions a va la ku capture Bernard President. Swi kombi na ku Bernard President ku hi sayiti ra yona a yo avoida ku va yi capture-riwa leyi. One ku yi avoida ku capture because loko ho yi languta kahle that event na information leyi ni nga yona na yona i ku originally that thing was supposed to be a birthday celebration ya vugebi wa marimba vonana no vutsetsi kwalano as you can see original. And then loko tlhe hi langutisa laha ka this poster ku tsale ku Limpopo Poison i guest. And loko ri mpela at guest ka such an event leyi nga vula ku maybe yikulu ku va ku na ti-artist to hlaya swi nga swi kha swi loko Khalanga Productions a vo zama ku va cut the costs hikuva va tirhisa a way yo va va capture those big artists ku tiya leyi ku va ku ri ti-guest. Loko ri guest hi xitalo you don't even perform and stuff like that. Swi kombi na ku hi leswi va endla swona. So mina no hlamula ku why Dr. Joyce Ramani a yi ri ku performeni ku ri guest ma swi ku swi kombisa ku maybe a ko va tindlela to va lava ku va va capture va kota ku tlhela va performa ka that event. Hikuva vanhu obviously lava ta request ku Ben a perform a nga perform ivi ti kwata ti-fans swinene. So swi tikombi na ku Khalanga Production ku hi sayiti ra mina na my source leswi hi nga khuluketa swona a vo zama ku va va capture Ben Mayengani. So and since mo swona ku event yo mi kuma ka performiwa, so loko ri mpela ti-guest so loko a va hakeriwa mali yintsanana compared to mali ya fika va hakeriwa yona if ku va ku ri a main event. So swi kombisa ku maybe Khalanga Productions vo zama ku va capture la wa va nga hakela ku full price ma na mina no hlamala hi ku na stage a xi nga ri kona mi nga mi swi vonile. There was no stage there. I don't know ku a ku endleka yini event leyi. I don't know what was happening. Swi kombi na ku maybe there were financial issues a xi nga ri ko stage mi swi vona na Dr. Joyce Ramani ku performela a hansi. Mina I have so many questions here, so many questions. So as you have seen Dr. Joyce Ramani performing a yini a vhele yina mhaka ngopfu na nchumu. If you know, you know. So he said that the president, I think, is trying to avoid being captured. So I posted the show you maybe in Kava Yushanga National even the Ninga. President Mayengani that day, I ain't gonna the events to Tarango for Logan Chakakutingan. Was it not true? I think true. I think Lewa event Lewa. And then Klokupagona Lewa, he gonna DJ from this you. Na lewa I think ti 3 leta official vhela mranga phata yi tshama na gig to tala mi kuma ku na to official but official ku ri lit. So obvious ka official gig a yi fike yi pitch but a yi young. So swi tikombi na ku hi leswi yi avoida ku swo mani voni one reason guys other than that ku a yo avoida ku va yona yi capture-riwa because ku va guest a problem ya va ti-guest kun'wana even guest le ka nhlolo fast food swa va the twins and stuff like that hi leswo hurra.
Yeah, and then from here, ya ka mhaka ya nyimpi ya Xongi Rhangani na Munghana Lonene FM. So ku na this post a nga fika a yi tsala. So this post of course yi tele ku se ku ndliwa swa nominations swa Munghana Lonene and stuff like that. Da nga fika tsala ku my fans mi nga ha ni vutisi swa interview ya ka radio liya concerning my new album. Radio liya a swi tiva loko ku ze ku radio liya president Mayengani yo yi nga hi kombisa ku radio liya i yini. Munghana Lonene FM i vula yona Xongi Rhangani. Okay, mi swi tiva kahle ku a va ni rhandzi. Okay. Va la ku ni vona ni we bu a ku Xongi i Xongi. A ni tswariwanga moyeni mina. Lero a nga tswariwanga radio a Xongi Rhangani wa delena man. Hey, so ni ku vuyeni. So yeah, so it's strange considering the fact ku Xongi Rhangani i artist yi kulukumba sweswiwani. Mara a nga yisiwangi leyi for an interview. Mara leswiya loko ri popo poison va humesa single yinene va haye kunene Munghana Lonene FM va landa. So swi very clear ku impela there is a problem leyi nga kona na Xongi Rhangani. So I think swi nga xilo leswi swa ha linka ngopfu na ti-awards ta last year la Xongi Rhangani a losini na yena. So ni twi na ku ka track liya ya n'waxigalana loko president Mayengani yi kha yi kombisa ku na vanhu lava nga foyina Xongi Rhangani na yena a nga va kha wela ku va nga va hleketele Munghana Lonene FM ku Xongi Rhangani na ku i yevurili na yena mani a fonela president Mayengani a ku ti-awards ta yena a hi tona. Then na yin'wana artist ni vona ku no yi fonini yin'wana artist yako yi va yi luke madrets ne artist yako loko mo swi lavisa mi ta swi vona ku i ma artist yako I think no yi nga va yi fonini yi fonela president Mayengani. So that's why president Mayengani if yi kombise ku hambi ri wansati loko ku ri la best male yi nga n'wi nyiketa a yi vula Xongi Rhangani la ka that section. So indirectly a yo beefa kahle no president Mayengani a yi beefa Xongi Rhangani indirectly. So la ka line liya indirectly. So unfortunately I nge review ti-songs minkarhi liya mara this year then can review some few songs ngopfungopfu swa beef yi fike yi va yi kha yi reviewer and stuff like that hi leswo. And then a heteni hi beef leyi Xongi Rhangani nga hi tseleka la a nga hi tseleka la a tirhisa gagash style of beefing of course. Yi kwihi phosi liyana yi kwihi swa ni hlwerisa liwa fike hi vona Xongi Rhangani a fika kombisa ku ni vhele ni ku wow hulu i hulu. So ku ndeka yini so ku na ngwenda yi nga fika yi commenta kwa yi fika yi tsale ku hulu vo ala ku move on swa ku yo comment even then Xongi Rhangani of course a fika commenta ku a kombisa ngwenya as you can see hi ti-images ta yona yi a nga fika ti-poster kwalani mi nga vulavula you can judge for yourself. And then yin'wana yale image kwalani nga fika yi poster. So na loko ni kha ni languta ti-reactions la ku lo ku hlekiweni a ni to ku hlekiwa yena se na n'wa mi nga ni byela ku nga ku kha yi hlekiwa yini. So ngwenya fike xitoko ni ya ku lovoleni December ka Xongi Rhangani. So i move on ko va game leswi ko va beef ni ndleni vlog sure if ma vona vlog ta mina ma swi tiva that thing ko va game to market and yi le ku tirheni swinene. If something is working wa fika tshiko a beef a mahlweni a yi beef ku siva ra president Rhangani la swona swi le ku tirheni. Loko na mi nge zangi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Tshinyo wa vantshwa tsona video president ni mi nyika yi helerini leyi ofremp liya ma yi vona hi liya yindlu liya hala handle ka yose hi liya. Se president hi lava nga tshama laha movheni wa tshinya vantshwa sweswiwana va rheyila ni va yisa giyani ka KFC va ya dya swakudya va tshamele ndzhaku leyi a ni tshami na vo mahlweni loko no tshama na president mahlweni ni ta khomiwa driver